bakukunda munonga bakutuha muraro munonga kale okushanga habinchi tukolera bagiga munonga kale batukunda munonga so nanye nagira nintekwa kora ekikubasika cyona ekinyine hakire nkito njijure konka nanye ntandikeho sarune yanje nentebemwe so Beazini waza kora saruni tichikwetaga mbu oboine milioni 100 milioni 100 wapi so nkiwe nko muntu waye yichirizamu ukeyikirizamu kagira ngo nyino gukora nyino kutandika shuwale na milioni 2 notekwa kutandika so hariho umuntu kushanga munyo natandikira katete nazo mbyaro naza gwe bikona naza nkai icyo naco nyowa hinkumira abantu banje nagira nkejero mutiki Emporium sarune zinkolire muzibezi byo mutiki Emporium tindugiremo nagira nanye ntekwa kusigara mutiki Emporium nkumire mu ba customer banje so ukatandikira mu wakorera mu ababagigabana hati warugo wakore yawe hati narugayo nanye nakore yanje utatusherekereje wano no tekateko katandikisa capital ya shilingi kazinga so capital sana ko garuko mu bitabo nkareba yo konka ndi mu bukade nkabu 5 ninga 5 n'ekicweka utire mu na rent abo kuba rent yito mu mutiki Emporium media higuru munonga kansoni zicera na yejo no jibara byona no URA nayo yareheza kurugaha kakasheshe so konke ibyo toka bitina wa watandikire business no ba watandika kandi nyo Alex wo mukureba tindi mutitizi ukasimbura wasimbura aro obuwa kunaka orumuno nshara wa aro kantu kuwanga mbera kakuwanjwe kakarinke ngoro y'abarwevorana akakantu nare mwakareba akakantu nibaketa neck pepper so nimbasa no kukabereka waha ka neck pepper so neck pepper jo turebe so kanek pepaka deka nkashobora abantu aka kanek pepa sarune nyinji tizikine konko butazi obutagira nek pepa so turya wa Alex na tuereka nek pepa ni edge so nek pepa ni edge nek pepeji omuntu kakwija waji choti otaka mutire hekinte kibakweta apron no maraka notekwa kubanza mu neck pepper mutisiba muce eyeka yakoraki yanywera koze ine na locking yayo ojirockinga then wateka ho neck pepper uletana n'ekitambara na n'ekitambaro kimuteka waza kumuteka ekitambara neck pepper koraki ojikuba kurebeka ekitambara ticyamuzamubiri kozi ekinkugambira echo ebitambara nibikira kugwaza abantu binji ubutambaro bwe nubugwa tumubwoza shi ubutambara nitubwoza konka hariho ebigware umuntu agwira amazomba wamutega kandi wamuteka hece kitambara uriya hine binde bigware byayino maraka nawe wija wamutekaho niwe Beazini nija nakikubatikaho skin diseases nizibaziri nyinji muno konka ko kubotireho neck pepper ko kugita hoti ukaleta kitambara otantuga ukaleta ekitweta apron apron ejo ko kugireta tekwata mubiri gwa customer netekwa kwija eza higuru ya neck pepper tekwata mubiri gwa customer so na neck pepper yawe ogaruko jirokinga urengo umuntu yabastede utandiko kora ki oleta machine yawe ogisimura hari abantu bakutegesa abantu machine zitasimwire kunkana machine ogisimura je brush zo kuza kumukozesa ho nazo no bozisimwire je uzifuhire utire mu ka spray kwendo takagwazo umuntu yijo wawaine nkebigwire akirireyo okume customer so nyo ba customer banje niko kunkuba ku mantyo cyo kurebera bampize bampanika no kumpanika hidara ryo gukora sarune yanje so ati yaho waza kutega ubwiro bwinji nareba oyine munebe bintu bimukusiga face ebyo bya white so ebe bintu bitukusiga ha face nibageta scrub leba njija hari habantu yanayiruka ningashi yagwara nkatwa pimples kare yahuro mubiri gutari free face tari free so kukora scrub kunkuheza kutega nkuherezo mwishiki
nyine habisha abunkora nabo bapatana banje akuscrabinga je fese garuke koraki ezabuteka ninyehurira we no kundejisha orankwate hwerizoba natomera so ediscrab nigwo mugasho gwayo nekora face yawe jiboneza karuba free ninjira kuba nyine nk'abantu b'emikoro ayijata kwenda no kutega just gukora scrubbing so ati omuntu yija omusaruni yawe nana yetaga zinga yo kufuna services so echebeyi abantu banje nishalire 15 tinkurengaho kwiyaho hariho services zinde zikugitamu guba nko mutwaro konka nyowe saruni yanje te kurenga mutwaro tari mu tinkafunire service ndije rikora ki eri kurenga ati echarenga 15 niki echarenga 15 omuntu yije ari kwenda kukolanga full body massage yibondo kumunyigo mugongo gwena aho nana zo mu mutwaro yanaenda kuteka mu black shampoo hari abakuba bina amashoki gakutukura yanaenda kuteka mu ka black shampoo akona ko ninkakolera umutwaro then nyine na ka spray konkatinka ka tebenkanyiseje ubu bukwaka ako kutera ka spray ko nisho turi kakaya abana ba prom nimwe mukukira kukosa munonga nishira kukosa abana ba prom konkananye mbe ninjira kweyambiso bw'abagiga konko bunkozero wanje nabwe naza kubureta mbagume mbakolere binte bibyo mazina so turya akwa Alex Baba kandi Cuts by Alex niyo saruni hano yo mu Rembo Rwambara turumuntu tureba business ya saruni muri Mbara ubwiro bwinji tujere ngo nkoko zindi business aba oshanga umuntu ayine mebizibu saruni bizibu byayo nibyo biha so ekizibu cha saruni tikimwe tibibiri ekizibu cha saruni noro muri Mbarara ni nyinji rugira kimwe eje mihande ari kutase town no tandikira saruni uhenderero mu town na saruni so ebizwe bikira kwita business kwata kubi customer kabariga wija kutega uri na Beazini kumwayikaha kandi ngo Alex tariho ngo Alex arinkahe ni mumanya ninye ndi kubatega mbyazo murye bincija nanye mbereka nguti mbariho tinabahekea yona so iwo ko kugenda nyencha kare wawo ryo kundetero ndijo to kumundetera aho kuba nyoba customer banja bunyine nyino rukarara kushanga ni ngushara Beazini deni banywani bawe bona nabo bakagumana connecting aho bija ko so no waba connecting rabo kwa service nunji so kunkwima service na care aba bantu bona tinarije kandi niwe ninja kufego haza kuba kuheza kubura saruni yabura ba customer ukaguma no siba hono shashura renti amashanyarazi biki kimanisa saruni ne yakurema ne yagwa hanze nako tegeza munonga bakutureba turumuntu uro kwendera Alex kandi kabarga we yafuna umwico w'amabuno yamukoraho massage so ekintiri maridadi kabisa ba customer ne mugamba ki ba customer titwine shonga Alex ayina bishiki b'amabuno ebi bintu nibyo biromereza ho saruni kandi mujezo kuronda biki baratagata mutareta barafuka kandi n'ikindi turenda kubamanyisa ngo abakazi banyu mu bashereke hare Alex ari kutunyirizaga batatujogera bugufu so ruyare umuntu waika no shanga wagaruka yotari nko kuwije nibigambo kibyo iniro ko mwana ukorana ayine kitekateko cyo gukora saruni tukwendera ugaruko tugambira uri kwenda kushanga ne nambaza wozese so umwana we naryokwe umutawo no mutwinemwe abana binji bakukoro mu mberambi yanakorero mugiga haba hecho mugiga yamubinga yanakora ati ayine family mugiga yamubinga kandi family je yino kurya burizoba so nkiwe nucetamu ogera konka nyoni nyo habwe nkita kuza kuronda sente ngakora sarune yanje ako abana binja ba sarune nibakira kurya sente munonga akwatanga contract ya miliyoni 3 ararajerize koguru nako konka ko kuzifune zo sente wazikunganya ejo contract yo yine yaza kuwayo shuwale nono ukora sarune yawe no yetandikire yawe urwo muryo gwari babagiga so ndi mufunana no contract nko nkanyowe kurugana yega om lockdown
nanayisa contract 3 ezibampiira bagiga konka kubagire kumpa contract yakana nagira pana mundeke contract sinakora kinazire kale kananye nkore cyanje ndebo kukiri hakwani batuha contract munonga umuntu ayija kureba ine ba customer agira akankwe sente ba customer abo gumoyijo bashariro wanje so ari kunyenda nansanga umutawuni yambarara street ni bajeta Bishop Wiru Street ninga shayiba yesire Garage Street aza ndiyo mu junction ekizimbe ni bacheta Tiki Emporium then ngia second floor room ndiyo mu room number ya 2 then number zanje zesimu so Airtel ni 075 45 76 86 7 je namba ni yaba customer bakwenda kushara tabakwenda kushwerwa au kushwerwa wapi na kushwera steady ebyo bikawa mukama kacinkolera ayiwa rogise na nyontware y'ubundi nkarugama heka kandi baba bande kinkubaha ekihaguro okuchakara tikuyamba imwe baba batakwenda kushwera twine baba bingi batina abakazi konka murugeyo muronda abakazi tine mukazi Beazine na nece kintu no basubutachikora so nditeko konka tayiwaza warenga katugaruka muramwa kandi tuhenderera ahandi mwije mutayayire Alex Baba ninga Cuts by Alex hanuya Tiki Emporium wano shuma hanuya orikushuma mahembe genti so ntubakundira timwe ejoyeri business about Saruni kana abandi ntuza kuba ntubatayayira tubafie hodini nkore media feel ankore asman behind camera. See you when you see me.